Odbornici Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata potpisnici su inicijative na osnovu koje je održan nastavak konstitutivne sjednice Skupštine prijestolnice Cetinje. Obrazlažući kandidaturu Maje Ćetković za mjesto predsjednice Skupštine, Ana Nikolić je u ime predlagača naglasila da su se prilikom odabira kandidata vodili ličnim i profesionalnim karakteristikama, kao i dosadašnjim rezultatima. Gospođa Maja Ćetković je kandidatkinja koju vam preporučujemo kao nekog ko će svojim radom i autoritetom uspješno, profesionalno, na častan i dostojanstven način obavljati poslove koje ćemo joj povjeriti u ovom predstavničkom domu. Odbornici iz opozicionih klupa nisu prisustvovali nastavku zasjedanja. Po završetku konstitutivne sjednice, javnosti se obratio dr. Miomir Perazić, odbornik Stare garde Liberalnog saveza, koji je naglasio da on ranije danas nije podnio ostavku na mjesto predsjedavajućeg, već je samo prekinuo sjednicu, te da niko osim njega nije mogao sazvati novu, ako je već on kao najstariji odbornik imenovan na to mjesto. Nije to moglo da se shvati kao moja ostavka. Ja se jednostavno sjednicu prekinuo rad toga što jednostavno nije bio ambijent da se nastavi sjednica i što nije surodno odbornici primili svoje materijal da bi mogli da učestvuju upravo na toj sjednici. Izborom Maje Ćetković za predsjednicu opštinskog parlamenta zaokružen je proces i konstituisana Skupština prijestolnice Cetinje.